Hagaju hikasngi mar argol kerwit kisik pasikun kata Ronaldo Junior bat Cristiano Ronaldo bat Rodri pat ubailekai ya ke Man City syaka Real Madrid Julian Alvarez kumno upentikna hakabai dei banlik panyeso bat ke Barcelona bat pentikna uja Jesus ukush jong Cristiano Ronaldo ban mi no naka klub Al Nassr Tehoit perlok kade hakaju hikasngi ba Ronaldo Junior bat ukpajung Cristiano kila ban kerwit mar argol Ronaldo Junior nakabentak national team under 16 hakaju ikun persya jungkai ke Greece kabakala ban job laila not cool kad ba ukpajung upat Ronaldo ula ban tep argol bat ulang kum champion haka Saudi Pro League Bad hoit perlok nakaliang ujo Jesus upadai kush ke Al Nassr hadin bagi lala apan job ia ke Saudi Pro League ula penti kena bot ula shim ia kerai ba unmi no na ke klub Al Nassr bat ulang artat ba uwan syakane ke klub ban yarap iyo Cristiano Ronaldo bat ia kene ke klub hi ban job ia ke trofi syu lang bakila de ban le ia ke jingi trailang ke babiang tam bat menta kala de ke por ia balik no kad ba habangi pai pat nakaliang Julian Alvarez hakabai dei bat ke jinglet panyeso jung bat ke Barcelona Julian Alvarez ula pentikna dakabong balajia ba unmi no na ke klub Atletico Madrid ukwa tang syaka Barcelona hi banlik panyeso manta ke Barcelona kadang persyang ban kontak ia ke Atletico Madrid bat kumju ru iyo agents jong hakini gising kiban sawan ka Barcelona kadan ka wipat ka peran balada kane kam la ban urlang yaw Alvarez bat ka klub di plan ban wanra da ujau Pedro ubade clear jong ka Chelsea ka ba mauru usngu tenat iya kane ka idea banlik panyeso bat ka Barcelona hanrai uhaban ya abshua balada kane kan la ban urlang yaw Alvarez kamot ba kan shimhi yaw Alvarez bat kuat bat terang dik Rodri banlik panyeso syaka klub Real Madrid hadin ba Pep Guardiola on sami no naka Man City andrai namar ba Rodri udang don ke kontrak bat ke Man City hadu usnam arjar arpunyo kum takarai ke syong hak Real Madrid lada ke kuat yo Rodri kan haban siu ya ke Man City teperlok buat 6 klik ban subscribe naka bentak ki update temai like but press your bell icon.